Pozdrav svima, danas radimo vlog True Solvove, pa hajde da počnemo. Ovo nije tutorial kako suzeti kocku, već samo savjet i odnosno za scramblevima solvovi kako bi ja to radio, tako da nemojte svi da pišete u komentare nisi objasnio tako to. Tako da hajdemo na prvi. Dakle, ovo je prvi scramble, imat ćete ga na ekranu, scramble tako da vam žuti center bude kako god. Dakle, vidim prvo ovaj da je ubačen, uradit ću prvo B2, pa U2, da spustimo R2 i samo ću ovaj ovako da ubacim i vjerojatno ću da uradim malo U. Onda vidim odmah ova dva, njih bi ovako razdvojio da dobijem ovu situaciju i ubacio. Dakle, onda vidim ovaj i ovaj tu, njih bi prvo ovako spojio, da dobijem ovako, onda bi ih spojio i ubacio. Zatim vidim ova dva, prvo bih ih razdvojio, rotirao i ubacio. I posljednji jeste ovaj, njega bi ubacio ovako na početnički način. Zatim imamo OLL i imamo PLL. Sljedeći jeste ovaj, ovdje bih prvo uradio R' i ovo bi onda ubacio. Zatim bih vjerojatno uradio D, ubacio bi ovaj, pa U, ubacio bi ovaj, ponovo malo. Zatim bih, vidim ovaj dva, njih bi ovako razdvojio i ubacio. Zatim vidim ovaj i ovaj, dakle oni kada ovako se stave ne mogu da se spoje, zato bi ja samo jednom ovako radio, rotirao, znači da dobijem ovako, samo bih ih spojio i ubacio i vidim ova dva i posljednja dva bih razdvojio i ubacio. Zatim ponovo OLL i PLL. Nažalost ovaj PLL ne znam, ali nema veze. Posljednji scramble jeste ovaj, dakle vidim odmah ovaj je ubačen, radio bi D', F', onda vidim ovo bih samo ovako ubacio i u isto vrijeme bi ubacio ovaj i radio D'. Zatim vidim ova dva, njih bi izbacio i ubacio. Odmah vidim ovaj i ovaj tu, njih bi, znači stavio bi ovaj da mi je ovdje, ovo bi izvadio i ubacio. Vidim ovaj i ovaj, uradio bi ovako bi uradio U', njih bi spojio i ubacio. I ovaj zadnji će da mi se već namjesti sam. Ponovo OLL, čudno po treći put, baš sličan OLL i PLL. Dakle, to je to što se tiče od ovog videa. Bio je kratak, ali nadam se da vam se sviđa. Ako jeste, ovdje stavite like, pretplatite se na kanal, pišite što želite dalje da snimam. Preko ljeta će biti razni unboxingzi. Sada još malo završava škola, tako da snimat ću baš onako češće. Čekujte barem 2 ili 3 klipa nedeljno. Tako da, to je to što se tiče videa. Vidimo se u sljedećem.